Pogledajte nebo puno zvijezda. Odaberite svoju. Neka ona bude vaša vodilja, vaš dio beskrajnog prostranstva. Upravo tu, ispod tog zvijezdanog neba, nalazi se planeta koju zovemo Dom. Upoznajmo je zajedno. Krenimo na put oko svijeta. U prošloj epizodi posjetili smo vas na najinteresantnije momente velike priče o doživljajima prve BH ekspedicije na putu oko svijeta. Nakon svega što smo prošli i doživjeli, jasno je da plovidbu od Jadranske obale do tajlandske luke Phuket ne mogu mjeriti samo hiljadama kilometara pređenog puta i vremenom koje smo ostavili iza sebe. Cijelo ovo putovanje za mene je u stvari predstavljalo jedinstvenu priliku da upoznam svijet iz prve ruke i doživim ono o čemu većina može samo sanjati. Mudraci kažu kako su ljudi sa nepokolebljivom namjerom miljenici sudbine, što mi je potvrdio i kratkotrajni boravak na Tajlandu. Odgovor na jednostavna pitanja kako i kuda dalje, koja su me mučila danima, došao je neočekivano, kao s neba. U Phuketu upoznajem jednu simpatičnu porodicu, Francuze, koji mi nakon samo nekoliko sati druženja velikodušno poklanjaju brod. Jedini problem je što se brod nalazi u kostarikanskoj luci Punta Arenas, doslovno na drugom kraju svijeta. Kako sam do sada već shvatio da ništa nije nemoguće ako to dovoljno želiš, ubrzo sam bio na aerodromu čekajući sjajnu pticu koja će me ponijeti u susret novim avanturama. Avion je zaista odlično sredstvo prevoza za nestrpljive i one koji nekuda žure. Moje putovanje brodom od Jadrana do Tajlanda trajalo je punih 6 mjeseci, a sada sam mnogo veću udaljenost prešao za svega nekoliko sati. Izgleda da su me dugi mjeseci na moru promijenili na neki način. Putujem, a ne čujem valove. Let mi je srećom brzo prošao u ovom razmišljanju i to mi ovoga trenutka itekako odgovara. I evo me, tu sam. Još sinoć sam pakovao kofere na Tajlandu, a sada sam već pod vrelim suncem Kostarike. Nestrpljiv da što prije vidim svoj novi brod, odmah po dolasku u Punta Arenas, lučki grad na obali Pacifika, potražio sam mjesto na kojem leži moje blago. Lijepo uređeni kompleks čini nekoliko prizemnih zgrada skrivenih u hladu tropskog drveća. U jednoj od njih nalazi se kancelarija uprave gdje moram srediti potrebnu dokumentaciju. Čini se kako sam se na prvu svidio simpatičnom službeniku koji sa osmijehom na licu hitro obavlja odgovarajuću proceduru, poželivši mi ugodan boravak u njegovoj zemlji. Ubrzo sam sjedio u malenom čamcu koji me je nosio prema drugom kraju nevelikog zaliva. Iako sam toliko puta pregledao fotografije koje sam dobio od njenih prethodnih vlasnika, ništa me ne može dovoljno pripremiti za prvi susret sa elegantnom francuskom ljepoticom po imenu Sibel. Brodovi imaju dušu i karakter, zato im ljudi i daju imena. Cijela mi se ova procedura čini pomalo komplikovanom. Namršteno lice službenika, kojim sam vjerovatno poremetio popodnevni odmor u hladu, ne uspijeva pokvariti moje dobro raspoloženje. Jedan od ovih brodova zove se Sibel
i već 2 godine čeka da ponovno osjeti more ispod kobilice. Nadam se da zbog dugog boravka na suhom nije zaboravila kako to izgleda. I konačno, evo je tu pred mojim očima. Sibel. Ne znam šta prije da pogledam. Hladovito potpalublje, kapetansku kabinu, visoki jarbol ili pramac koji će uskoro ponovo sjeći morske valove. Svi oni koji vjeruju u ljubav na prvi pogled znaju kako se osjećam. Nakon što sam upoznao Sibel, moram pronaći neki privremeni smještaj dok brod ne bude potpuno spreman za plovidbu. Ugodni, poluotvoreni kafe-restoran sa kojeg se pruža lijep pogled na marinu i brodove, u narednim danima bit će moja improvizovana kancelarija. Bio sam prijatno iznenađen činjenicom da ovdje u marini postoji mogućnost konekcije na internet, tako da ću imati priliku da se svakodnevno čujem sa bazom i dobro isplaniram nastavak putovanja. Internet, topografske karte, sastanci sa majstorima koji će mi pomoći da brod dovedemo u punu formu, puno je stvari koje treba obaviti. Raduje me što uskoro stižu novi članovi posade u čijem ću društvu nastaviti ovo putovanje. Najljepše od svega je što su mi oni zaista dobri prijatelji. Kostarika ili punim nazivom Demokratska Republika Kostarika je država u Centralnoj Americi. Graniči se sa Nikaragvom na sjeveru i Panamom na jugoistoku. Sa zapadne strane omeđena je Tihim okeanom, a sa istočne Karipskim morem. 1/4 kopna ove države čine zakonom zaštićene prašume i rezervati koji su pravi izazov za sve ljubitelje netaknute prirode. Interesantno je istaći da je Kostarika prva država na svijetu koja je ustavom ukinula postojanje oružanih snaga. U posljednje vrijeme u ovoj državi sve je razvijenija farmaceutska i elektronska industrija, premda Kostarika zbog svojih prirodnih ljepota ipak najveću šansu vidi u sve popularnijem ekoturizmu. Već prvi izlazak u grad potvrdio je moja očekivanja. Kostarikanci jednostavno žive za slavlje i veselje, a nezaobilazni dio svakog karnevala, koji se ovdje organizuje svako malo, je parada konja, popularni topas. Parada konja u Punta Arenasu jedna je od najvećih te vrste u zemlji. Na stotine rasnih grla nadmeću se u ljepoti i gracioznosti, a njihovi ponosni vlasnici u jahačkom umijeću, budući da centralni dio svake topas parade čini upravo takmičenje u konjičkim vještinama. Bueno, un saludo ahí para los colegas, hombre. Saludo ahí para los colegas. Izgleda da je ovdje, barem kada su konjičke parade u pitanju, u potpunosti zaživila čuvena de Coubertinova maksima. Važno je učestvovati.
Muškarci i žene, neki čak skupa na jednom konju, ne propuštaju priliku da i sami budu aktivni učesnici ove velike fešte. Da li zbog tropske klime ili užarene festivalske atmosfere koja se ne gasi po nekoliko dana, čovjek prilično ožedni. No ovdje gotovo niko ne gasi žeđ vodom. Svi se odlučuju za cervezu, što je španjolska riječ za pivo. Po svemu sudeći, i ovaj učesnik topasa je dobrano ožednio. Kako se večer lagano spušta nad Punta Arenas, raspoloženje prelazi u novu fazu. Ugodna svježina dolazeće večeri i dobro ohlađeno piće kod nekih već počinju buditi i romantična raspoloženja. Kostarikanci se uglavnom ne stide pokazati svoje osjećaje, bilo da se radi o konjima ili o ženama. Kako to obično biva, mnoštvo ljudi i potoci cerveze razlog su što stvari pomalo izmiču kontroli. Nekoliko kola hitne pomoći probija se kroz metež na ulici, a onda na scenu stupa kordon policije. Temperamentnim Kostarikancima vjerovatno je nemoguće na drugi način staviti do znanja da veselje ipak ima svoje granice. Iako je na trenutak izgledalo da će karneval završiti prije nego što je počeo, stvari su se nekako smirile i složile. Izgleda da su ovdje ovakve policijske intervencije uobičajena stvar koja nikog posebno ne zabrinjava. Još jedan je poseban razlog izuzetne popularnosti ovakvih karnevala. Kako su Kostarikanci poznati kao veliki gurmani, karnevalsko veče ispunjeno je zanosnim mirisom hrane koja se priprema gotovo na svakom koraku. Jedno je sigurno, ovdje ne možeš ostati gladan. Tradicionalna kostarikanska kuhinja u principu predstavlja skladan spoj evropske, afričke i kineske kuhinje uz neke lokalne specifičnosti koji je čine jedinstveno. Bogatu gastronomsku ponudu uglavnom čine jela od riže, graha i kukuruza, obogaćena ukusnim sosovima i brojnim začinima koji se obilato koriste. Jedno od najpoznatijih domaćih jela zove se el casado, što u doslovnom prijevodu znači oženjen. Ovo ukusno jelo kostarikanske žene specijalno pripremaju kao užinu za svoje muževe dok su na poslu, pa je stoga i razumljivo njegovo pomalo neobično ime. No, kako se da primijetiti, za vrijeme karnevala uglavnom se konzumiraju mesni proizvodi, od kojih su, čini mi se, najpopularniji ražnjići. Iako sam imao priliku vidjeti nešto slično u Omanu i Jemenu, čini se da dovitljivosti i poslovnom duhu Kostarikanaca nema premca. Do dolaska ovamo nisam bio svjestan na koje se sve načine mogu iskoristiti najjednostavnija kolica i samoposluge. Snalažljivi poduzetnik, koji nije želio propustiti mogućnost dobre zarade u karnevalske dane, kolica je pretvorio u pokretni fast food, uvjeravajući mušterije kako se upravo kod njega mogu pojesti najbolji, a najjeftiniji ražnjići u cijelom Punta Arenasu. S obzirom da sam tek stigao u Punta Arenas, nisam siguran da li pizzerija bez jednog gosta predstavlja pravilo
ili izuzetak u karnevalske dane. U jedno sam ipak siguran. Ovi ljudi prosto obožavaju roštilj, pogotovo ako ih poslije čeka ukusna poslastica za koju, iskreno, nisam ni znao da postoji. Čips od banane. Ovoliku količinu kalorija treba nekako i potrošiti, stoga je vrijeme da se konačno počne uživati u muzici i plesu. Lokalni DJ u zabavljačkom maniru pompezno najavljuje kako je sve spremno za početak karnevala u Puntarenasu. Son los últimos 5 minutos, subimos el precio, aprovechen. Échale. Así que, bueno, recuerden, aprovechando los últimos minutos, totalmente el precio de promoción de la barra imperial, para que se peguen la fiesta con nosotros hoy. Kao i svaki drugi na svijetu, karneval u Puntarenasu prepoznatljiv je po svojim specifičnostima. Jedno od njih čini prisustvo specijalne karnevalske policije koja je zadužena za dobro raspoloženje posjetilaca. Iako, na opšte zadovoljstvo, odlično rade svoj posao, u blizini je uvijek i patrola regularne policije za svaki slučaj. I kada sam se već počeo pitati šta je s tim karnevalom koji je tako pompezno najavljivao lokalni DJ, odgovor je došao sam od sebe. Pored mene su prošetale egzotično obučene djevojke, očigledno ne u svojoj svakodnevnoj toaleti. Isprativši ih pogledom, došao sam do mjesta na kome su se odvijale finalne pripreme za spektakl koji će uslijediti. Još malo i karneval zaista počinje. Od karnevala sam očekivao jedno, eksploziju ritma, boja i blještavila. Pa ipak čini mi se da nešto nedostaje. Možda sam previše očekivao, možda je moja vizija karnevala zasnovana na onome što znam o Rio de Janeiru, ali ne mogu se oteti utisku da kostimi nisu nešto naročito i da bi sve to skupa moglo izgledati puno bolje. Istina, entuzijazma barem ne nedostaje, a ukupni dojam znatno poboljšava nastup skupine perkusionista koji vam ne dopuštaju da stojite u mjestu. Malo dalje niz ulicu vidim grupu djece koja plešu pod nadzorom instruktora. Očigledno neka vrsta škole za buduće plesačice koje će, kao i njihove nešto starije kolegice, jednoga dana mamiti uzdahe zadivljene publike. Isto važi i za grupu malih bubnjara koji bi već sada mogli upriličiti pristojan koncert. Mogu samo zamisliti kako će zvučati za nekoliko godina.
čitavom karnevalskom metežu opazio sam i skupinu uličnih svirača. Izdvajam se od mase i prilazim da čujem o čemu se radi. Tek nakon izvjesnog vremena shvatio sam da sviraju Yesterday od Beatlesa. Nema sumnje, ovaj klasik ima u sebi izvjesnu dozu melanholije, ali ovako melanholičnu, da ne kažem žalosnu izvedbu ove pjesme, još nisam čuo. Čini se da ni ostali slušaoci nisu baš oduševljeni. Odlučujem da nastavim dalje i potražim neki življi, zabavniji sadržaj. Nisam ga morao dugo tražiti. Ovo je već bolje. U ovakvoj konkurenciji Yesterday uličnih svirača unaprijed je osuđen na propast. Prepuštam se zvucima i prizorima. Svaka, pa tako i moja prva noć u Kostarici, mora se završiti. Baš kada sam se spremao na zasluženi noćni odmor, glavna pozornica prosto je zagrmila. Počeo je nastup jedne od najpoznatijih kostarikanskih perkucionističkih skupina. Ovim ljudima ritam očigledno teče u venama. Nisam mogao odoliti, ostao sam još malo i nisam se pokajao. Da sam otišao ranije, propustio bih vatromet koji je oživio nebo iznad Punta Arenasa. Sad mislim da sam vidio sve. Mislim, ipak sam u jednom danu proputovao pola svijeta i uz to našao snage da još prisustvujem i karnevalu. Sada je definitivno vrijeme da spustim zavjesu na ovaj uzbudljivi dan. U narednoj epizodi upoznat ćemo vas sa članovima posade broda Sibyl, koji će uskoro ponovo raširiti jedra i zaploviti otvorenim morem. Super. To je bilo super namještanje. Ja mislim da smo dobri. Okay. Pokazat ćemo vam nešto od fascinantne ljepote Kostarike, zemlje u kojoj sunce vječno sja. Ne, pa ja bi samo prišao tamo, razumeš, do onih guma i jebi ga, da smo u istom nivoju, a ne kao u živalskom vrtu, ono. Evo i ovaj dole se miče, gledaj. Pa to su živi krokodili. Da, pa da. Budite sa nama i naredne sedmice uz novo poglavlje velike priče koja se zove Put oko svijeta.